media friends tum media ko din man same nilhin ten name suri akadom napa jelo nami tum son suri sai do pustame la suri tum na chupa pona thing pen na tum ani tum thai pa nasi au pada lamang lalo non exam hours exam apor la pungso exam apor along itu kar biang long tala an ka backward lang ma sini ma thadap exam ka conduct bang throk ti charo bang throk ti charo dawi la bang mangumi lamu nasi tong sekot pen to ya jo bak punang kolo pada grong asor tum isu konsias mucha tum nang kolo ada senior citizenship tum nang kolo oh nang tum kesi tum nang ning busi to da prang ni tum dak hamren pen hardly 14 kilometer nang di object 14 mat 12 langsung kilometer do dak pen hamren town pen atim ma men mangke in very long tar school men mangke sodricho english and school jala dang itum damlo ala tuma tu pateng ben da pera ground level itum te podam bang lalo atumi bangke teacher inut dawe inut ada sai to claim no bang inut chukidar si exam conduct la bang ma humi me lam ma kusi ma thadam me tema quality education pu kai kat tai itum kaching hon em richard tok bi kai jan nge kita ko exam poran ta teacher avi pote ko na quality education to pola kalam ni tame chema thapa me ni na pen dak local mec ake ai hetsing rong phar ik hetsing rong phar dame alang ke local misi lo sote ngom silong ke alang same kamat ha kapar sikring bang kenan sob busini ni mathara adema education na ve apil the ke kachilar pan ma chila ding chila reke tema materialistic development pen ke munit atum chilar be lasi kata kachilar ning bang lo human resource development mang chalaning human resource development koson de chela pama lake munit atma mindset through education mesi pachela ni na so alang dudi matha as a local mesi matha blote alang bang so sai bang deng ni bolo thema ada nitum report lo mate ke hada ka chairman lo mate ada ka president SMC president tame verbally ke tongai kali tema kita verbally local MDC fan concern cipilo mane nitum school lo masona problem do headmaster ciklo yo nong pe ni thom ta bang ni pida bang we ka so lam kalang tum cipialo pulote alang kosi lahai puthak action en edelo lake manghumi me khang janglo alang takarbi ada ke dum takarbi karbi o samar seda por he pulote alang karbi ara pan kelang selesan mande jima kusini ke masara nasi kecil mandame asa lokal MC kai name ni tuning digang dum manalo alang name labang so along bangke further step deng vekning lapen kamisen asai an mangalang lang honangi kusini te masara ada malah sonse pote hala so pilom kacing turi fan ke sum piglo alam bang itum ground level chino parents mga mora ka kachiru lo bak bangke la hayo sumar dun every school pass po high school pore daman hamren pore dam po abhag pafelang sudam po abhag dongka dam po kidap dum jo dum ke nogang na pore dai mane ma hojai da pore dai mane lanka pore dai mane guwahati da pore mi mane seta dak ke than ke mimira da yone teacher irregularity do vera yone course ko ans complete ma complete da yone alang tum bangke high school por dem pan bang harak hegam di dat po kajet harak po hemang to ndui po da son da do piglo po ya sorong bang nasi lai ke kacemat hadun kenan so anu tin bang kustami lasi nona teng pote local MC are responsible ke pig na ben education ni em jamela so sai long bangke apor ka chipi pen alang man so ko so sang pen headmaster kan bangke ni tum ban chuni dul bang lalo headmaster ban ke suspension ke 100% pi vek नहीं मा उसे नितुमा थरा लासो a medium मन नितुमा चुनिंग दिदु नो लापेन transfer pon नहीं ला भांdak ban लापेन suspension mai kuri vek nang otherwise laso school pan mai थोड़े के चिंग थोड़े ना bangke aning cibi ning asa em pusat me karbi em bina kamat idi ben karbi long em lote jihona po otherwise la nidi un ek lote nitum further Assam State Education ini minister pun kami itu approach lagi. Themala solong bang nitum acceptable kali. La penitum la bang solong ke zero compromise, nitum compromise ni education nung compromise ni hormuda kali. Themala ke upcoming generation nung koson sih ke ang apel hilang ke wani masih kami klaim. Prote alang nitum bang kami la bang so setiap bang nitum kamat halong kan cara pun ni. Nalo nitum ke tinggi pon kan tunggu mangki. Kasi tro karbinong autonomous council akai doktor tuliram rong akai same alang enut si amlo aku ke setam tema alang same laso amius teglong pote alang kitame em en charge van tipu serak pen alang man action apa yang bang si
kenang so pusi ni tu bangso aja mek mani la so median long pa ni tu pachini lo la per alang ni pandame ni tu makhado alang ni dynamic youth and talented leaders mena alang ni ke khai long ri long para phansi ke claimer le duty irregulars alam bangke lam kimi kalila ke dam tang 2019 20 pen stame ni tum report long lo chefes lo la penili tum alang li puthak written complaint pilong la stame ni tum warbeli bange DI office dam pen hadaga DI aphan chetong amde stame tum hala boru phan chetong nam pen la solam ni tum pelelong lo 2019 20 ni kan stame la pen alang li bange duty irregular chot takali official works tame cheklem kle pini nilitum ke dam hut bangke pini last exam lo non ladak art education a subject dolang non evening shift ama an dak non paper dor de hada non exam ki pije pan paper dor de lasi alang li bangke la bangso headmaster jawaharlal pol pa abang phu bangke alang li kopia intention one ke do same la bangso school long bangke alang li duty bangke kaita irregular la pen official work kaita clear donde hala KLT teacher bang je thanun long ne ke bill chu pinu long len chiklion ni lo headmaster a sui enong da headmaster sui endami puta ke damni halamka ne ko pikam lo dam pa alayong si bangai putu ne to dom ha deng de po putu ko po ta school long si official work pena po school long si ne ke signature en ji la si hala KLT teacher bang kan ge la sini tum bang ke adiman bang lalo alang li fan suspend nangi ladak pen transfer ni lapan prapjin pen akimi headmaster ladak nang toini kali pulote nang tum authority tu yang si pincong un pulote ladak jitu bang tropen bang podulang podagang bong bang komane inu bakan headmaster appoint pen ladak smooth conduct je phan bang nang tum lam toy pisedang ni pesitum kar biang long thomas council authority tum phan bang chuningri lapen diman